Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Qail fi kitabihil azizil karim wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi Rahmatan Lil Alamin Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Sa'adatal kurama wal ajilla, para ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, wabil khusus selerana semulja Hadratal Mukarram Sahibal Fadilah Kiai Haji Mujibur Rahman, Ajunan Semulja Kiai Haji Zainuddin Bakri, Ajunan Semulja Kiai Haji Saifuddin Sabadri, Ajunan Semulja Kiai Haji Abdul Ghafur Ahmad Jufri, Ajunan Semulja Kiai Haji Hasan Ash'ari, Ajunan Semulja Kiai Haji Faqih, Torjukan Ajunan Kiai Haji Rafi'uddin, wa man ma'ahum minal ulama, hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum, wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihatin wa afiyah. Sepedan kaula jukan mulja'akin seteja seponatisa kong langkong babak kepala tisa beserta seteja aparatur yang terhormat sahibul hajah, sahibul farah was surur, Bapak Patwi sarang Ibu Puniyah sekaleresan baja siang mangken mabada acara selamatan atas ampon lastarena akadun nikah antara yang berbahagia saudara Taufik Hidayat sarang Efatun Naimah. Semalar muka keduanya tetia cutu baris sesakina tantona diliputi perasaan mawaddatur rahmah tersegera diberi keturunan yang salihin wassalihat. Seteja kedua keluarga besar besan, pisan bini dan pisan laki sia kompol di majlis Kak Dinto. Seteja para rabu, hadirin, hadirat, para undangan muslimin muslimat rahimakumullah. Kada jong. Halo. Punya nyotingan nih kakak. Ya dena. Wah, YouTuber nih. Pertama-tama ngereng buatan gaula sarang ajunan amuji syukur da ajunan ipon Allah. Kalaban talafut alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena atas nikmat separingake sarang ajunan ipon Allah, kita bersama bisa akompol setong majlis yang insya Allah penuh barakah.
karena disertai dengan niat tulus kaangkui adoa aki mantan sekadua. Malar muka para rabu poponapa seekalako badan gaula sarang ajunan aropa doa keketian terhadap tuan rumah. Malar muka benina mong mantan sekadua sepapunga. Malar muka nak foto gaula ajunan teri papunga sarang Allah. Karena gak dinto para bapak para ibu pensapen kelakuan bagus sekalako badan gaula ban ajunan sama sekali kak dinto manfaatnya tak kira abeli ke Allah. Sama sekali. Sama sekali juga kelakuan dosa seekalako badan kaula ban ajunan sama sekali tak membahaya ke Allah. Makanya nalikana badan kaula sarang ajunan bisa alako bagus, kak dinto setong sekotu ipa bunga pola ni paringi kesempatan ala kau bagus. Beni pas kok maboko. Insyaallah Allah bunga setia. Jawat megawat panjenengan. Karena Allah sama sekali para rabu tak butuh keibadan dan gulaban panjenengan. Ben bila gulaban panjenengan ke ento ala kau dosa sama sekali Allah gak dito tak aroma bahaya sama sekali. Punten tak toron kamul jannah. Tetap. Lho, kangkui basera gak dito kelakuan bagus ke ento. Bila ala kau bagus manfaat bakal aboli ke aba. Bila ala kau dosa mudarat apakun aboli ke aba. Man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Sababai sa ala kau bagus maka manfaat jadi bakal aboli kasih ala kau bagus. Sababai sa ala kau cuba ala kau dosa maka mudarat bakal aboli kasih ala kau cuba. Karena semata-mata Tuhanmu, jawabun Allah, pangeran abaan jadi tak tahu dolim jangan kau kabulan. Pas muncul pertanyaan, ya tadi berkerempek, jangan makai apa entah mantan tak ada, jadi apa kerempek itu deh. Kulaban sambian manadamu, pas timbul tanda tanya. Minabi ke muslim, pacet binabi alako cuba bodor apakal abali kasih alako apona pamun kadu ngabri musibah Allah mai parata mata epele bay labah pele ler melera kusbagus saja apa capo tapi justru pada penegasan dari Gusti Kanjeng Nabi idza dhaharatil ma'asi fi ummati ammahumullah bi'iqabin min indih bila tang umat ria lapat dong ala ko maksiat larata maka Allah bakal merata dari musibah-musibah. Faqalat Ummu Salamah maka atanya basera Ummu Salamah ama fihim nasun salihun. Bak tak ada orang bagus si waktu enggak dito Kanjeng Nabi mai capok musibah bahrata. Qala nam bodoh. Qalat kaifa yusna'u bihim katipon apa Kanjeng Nabi sikus bagus. Cari enggak dito singet dengar sibak cuba sikus bagus baik capo ah. Qala yusibuhum ma'asaban nas. Mun sikus mun sibak cuba capo banjir pakai sibak bagus capo banjir. Mun sibak cuba capo penyakit, jak la napa, jak la panas, jak la wabah, jak la taun. Makai sikus bagus capo. Capo orang Arab. Leh, mak bisa. Ikuti cerita berikut ini. Dulu ya, wala dulu ni pada tak kejawaban kan. Dimin Nabi Musa alaihissalatu wassalam pernah mator dak Gusti Allah. Abdina tor mator dak ajunan. Apa Musa? Ajunan mi Nabi kadu ngabri musibah mai paratah. Jak singet nenget tak nget kapi bersih bagus. Mata bak cubaan bayi. Sekus bagus torot. Akhirnya Allah bahadabu ke Nabi Musa, ya ban sengak ya tojuk ijriya cek kulian. Pas tagi demak Nabi Musa apa nih kan? Tasaren seret tasaren. Akhirnya beradabu pas berbilis lebat. Ajalan pangike. Bilis ini menini setong bag badan. Sengike kita kapi. Ngike tak kerjat karena ngike ban bilis. Pai pate kapi ban Nabi Musa lepas perdit terus. Jaga periksaanin sarang Allah. Mak jaga Musa.
Eke bili sabtina. Dan mabili sa pamate bi abtina kapi. Berbebiki sing ike dumakir bekir na. Bo, mate bele sing ike boy pate Sedang ike jak pate sambin man orok rombong na sing ike. Iya pada benang komusa. Mau nabri na musibah dumaki ipekir ka magfokus pada coba empadaras kape. Apalagi sekali lagi, apalagi diam terhadap perbuatan maksiat orang, ini hati-hati bekal parata benajunan di Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang tambruda je nih. Orang tambruda je mangkeno sa syukuren. Insyaallah selamat, amin. Anapa? Taufik ben Eva Kak Dinto semangken akabin resmi. Berarti Kak Dinto meminimalisir masa koni musibah si bakal toron si bakal petoron sareng ajunan ibn Allah. Karena pengumuman sebanyak menyebabkan musibah ben musibah Kak Dinto banyak memate. Kak Dinto ternyata sepakat dari hadis-hadis sebeda ben hadis Kak Dinto kuat. Ternyata bara Rabu sebanyak menyebabkan musibah. Apa nominuman? Benih. Napa ngico? Benih. Tapi ternyata si paling besar akibatnya adalah kelakuan zina. Saya ulang, kelakuan Mangkana kuleban sambian bara Rabu ngastete. Okor nereng lambak sambil tekuk Kak, Bu. Tekuk. Orang lambak ni ka okor na reng na anak ni ka lake na patak lake okor na tak pada ben samangken. Gula cerita. Bodong ulama wali besar lambak asmana Abu Yazidil Bustami. Nama mudanya bernama Taifur. Kak Dinto waktu kenca pertama napa jangan reng to kenca gi. Keluar yang man ni ro Kak. Darma kenca gi Kak. Kijak ngajak iya kencak bini anang nang tak tawan yo. Mungkin zaman noroke bencong norok agak ban. Cak kami kita loros bencong. Lika kencak kan munin reng laki ni ka aing manina kan pasti nampas. Mun reng bini kan punten. Idi mambian to mana mimpi bahtu do. Karena kemiro nyaman yo. Mun reng laki nampas. Won berengakin. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Dinto nampas sampai Kak Dinto diga banyak aing manina. Taifur Kak Dinto ke Taifur Kak Dinto nama sepon ada ki anya Abu Yazidil Bustami. Kento mator kau mina. Mi lake gula bon mi kwa. Lake mi kwa. Arap pejong. Ni kami gula amimpe keluar man ni kwa. Napa coba dong muna? Mun kun amimpe keluar man ni cong tak lake mun kita tetap ben Kanjeng Nabi. Nika okor dalam mbak mau nih kan. Jadi seekocak Kak Dinto para Abu lake beni amimpe keluar man ni tapi okor nah pernah amimpe Gusti Kanjeng Nabi. Usaha apa nih kasihnya make Taifur usaha. Maca sholawat patombu cinta ke Gusti Kanjeng Nabi akhir pahamimpe Gusti Kanjeng Nabi. Sampun amimpe ke Kanjeng Nabi kelakuan langsung matur bari amimpe. Mi, alhamdulillah mi, abdi nalasari amin pe Kanjeng Nabi mi, lake mun samangken, napa dia pun, ummina, tak lake jong mun kuna mimpi mun tak ketemu langsung, aku, ketipun namun roda ketemu langsung, ban mun ban saban pejang, para labu adalah, ban mun ban saban pejang, Arya ban nalekan ningat tahiyat ban pada kalimat assalamu alaika, ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Ban kotungan bangen ning dalam ate na seakan-akan ban badiya junna Gusti Kanjeng Nabi. Tuti Kak Dinto iba lay cara gati Kak Dinto. Ban bajang sana dapat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nika seakan-akan cabis ke Gusti Kanjeng Nabi. Apa yang terjadi? Satu ketika beliau Kak Dinto berarabu perpaan mator assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ternyata Kak Dinto telinga, kopeng, karnana dari Abu Yazidil Bustami. Mireng suarana Gusti Kanjeng Nabi wahadabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari ngulok salam. Alonca Abu Yazidil Bustami. Pahmator ka umina. Mi, laki abdin mi.
Mai temuna ki buru nalikan abdina jawab bator assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad langsung jawab lak melak abdi ngiding langsung mi. Pas ada bu mina lake mun sedia kake. Lambok. Mun samangken sekojak lake. Bila lah tahu nampak sepeda ninja. Pas ibu di berdereng bini akan teng. Okay. Pas cangkem sabak ningi bukik, ningi dinaro. Kanda iya yuk, mari yuk, mau nak warta cuman. Mari dingaki. Ambian mon nemone reng bini agunjing akan teng kau reng lake, pah nyeklak. Ni kak na ni kay sabak ningi bauna. Aro bini na yuk. Pah acara. Lejak tongok tu kan, besaki. Bener bener. Wah. Mon nyaran inga Eva nih kan. Inga Eva, oda pembian ki nyaran. Kurumun numpak sepeda motor tanang apa kuni pakai katabun selake. Aru ki nyaran yu. Aru bila lah andi anak setong, anak dua, guru lah tak percaya katabun lagi na. Percayaan kebesen ning dayero. Lamun lah dayero berarti setrum dengan tang tak pati bedak. Bener ki bagi. Bener jak makai di gula seni kaki. Gula ribarin alabat polan semak, tak numpak mobil, numpak sepeda motor. Sering perjalanan nekuk ke besen. Can gula marah nekuk can gula. Ada lah. Tadi tak pati beda setrum. Para rabu sebentar gula mau jagi. Lanjut lagi. Semangat bini. Wan sepenting lah malah nak kasi watuan. Jadi sengoda pada tak kira ngiding aki gitu. Teti makin badika berarti naleka na peten kau lesarang ajunan hadir di tempat kak dito pas adua aki mantan segadua kak dito para bapak para ibu tak gratis. Bada diskon, bada bajaran, bada reward, bada reng pareng dari Allah. Nah pareng-pareng ah. Hadis secara umum kak dinto pasti paringakin. Apa? Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Kabulan Allah kak dinto pasti bakal tolong naban Allah selama kabulan Allah kak dinto ki lebur nolongin selain. Binabi ajunan atau aki mantan sekedua kak dinto tak kira gratis. Itu aki tercudu baris tunya akhirat. Ajunan potona juga insyaallah cudu tunya akhirat. Minabi adu aki mantan sekedua dari paring nakor akor nak foto salihin salihat maka ajunan juga nak foto nabi nak foto salihin salihat begitu terus begitu selanjutnya. Kenapa? Karena terus terang pak bu kau leban ajunan selama kak dintoki peduli ki penuh kasih sayang dek kabula si beda ibu min Allah payakin sakseen ban banyak kain tu hadis musalsal seijazakin ban ulama-ulama pasti makhluk-makhluk sebedetas langit lebur ban nisar ka kaula ban ajunan. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Palebur ban pabelas ban dak ka kabula sebada dingi bumi pabelas maka kabula-kabulan Allah makhluk-makhluk Allah sebeda ilangi kak dinto bakal belas ka kaula ban ajunan pasera eki kak dinto tada lain malaikat kula cerita mak tareh bismillahirrahmanirrahim bodong ulama alim asmana Gus Baha Nur Salim kula lebur nih kula oning duet ban beliau ning pondok pesantren Sokorojo Salafiyah Syafi'iyah Sukurjoy pondok kaki As'ad. Beliau ceramah pertama, gula ceramah kedua. Ngak-ngakan gula kak. Saya pada pak aku. Gula gun seni kamu sampai pada ban angkut tai pece aku. Jo ma'alim do iya kiai. Cepat cerapat kitab begini terutama bab tafsir. Masya Allah ma'alim dah. Wah gula waning sedih. Dan kekirin gula lempak pegel mate. Kau mata bejeng dalam buat ning podok jan gula. Paran. Ke Gus Baha Nur Salim, apa kata beliau? Tanda walinya Allah, diulang na boleh. Tanda walinya Allah pasti didukung oleh alam. Contoh,
Sambian jabu ke sambu, mun bedering wali setong contoh pah ibu tambu angin ning etase. Buat ibu tambu ombok etase. Pas ada bu si wali, cak kok na kok pada makhluk Allah kiyah. Ah mbak maneng neng. Cak gigiri cak. Guru berarti bersahabat. Mari di kebala daliliwan gula. Contoh boleh, nih kak. Setong bekto, pada kiai kak dito para Rabu, perpanodon terus setong bekto, kento cerita, kento juga Mbah Mun juga pernah terjadi seperti ini. Terus ojan, ini bakun motor, tak langkong ojan ki pengajian ki terus ya, jangan ditoron ambu. Mon gula sing yakin insyaallah jangan terus nih gini. Karena tidak bersahabat. Dalilan apa? Dimin Gusti Kanjeng Nabi kento araji Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah. Kak dinto para Rabu beliau ki umur segemi tahun. Sayangkat teti Nabi umur 40 tahun. Gula tanya ke panjenengan. Dari segemi binian sebagian penter mon sok nyosok dari segemi tahun kapak bolo kurang berapa tahun? 15. Kurang 15 tahun. Sayyidatina Khadijah kadito Arabu dari awal ampun curiga aja Nabi Muhammad tiga Nabi. Engkau bakun yakin tang lakirin Nabi kok kula. Joreng kita detik kurang 15 tahun. Keng Sayyidatina Khadijah kento tek dentean. Apa tanda tentang laki jek Nabi? Apa tanda tentang laki jek Nabi? Setong beto, Sayyidatina Khadijah ni kepada makla. Makla ni ke artian ala, tengki, tempat setengki. Nabi Muhammad berde ismalah. Napa bismillah ni ke? Tempat rendah. Bektona Nabi Muhammad kak di tobar Arabu anu mampa. Sayyidatina Khadijah kento ngolat dari jauh. Lelelelele. Masih tang laki roh. Masih tang laki roh. Awi yongku tang laki roh. Pada atas ni kan, berondem norok sen. Ambian mon maca solawat wal ghamamah qad. Apa bahasa kalau aku mata apal dia kena. Wal ghamamah qad adallat. Guru. Mon surah TikTok nomor tong ban yu. Wal ghamamah qad adallat. Teti ondem ni norok seni kakak. Bereng lagi. Norok seni kakak. Keng ondem menika pas ning di atas na. Mun ondem kapi guru beni wali ojana. Jadi mian lebol wah ondem petangan wali ojana jadi ya. Lah dak jage panas ingat nih ka? Panas kan nih kare. Pambeda ondem di atas na. Wal gamama qad adallat. Pas ada bu Sayyidatina Khadijah. Nabi tang laki. Nabi bakun tak bisa jawab. Nabi tang laki. Dibudin. Mau ni ngajunan. Arwah abas. Alam sudah mulai bersahabat. Teti alam ni kemun kepada wali bersahabat. Kenapa? Karena setuju si badan ni bumi kan itu adikir. Wa immin syai'in illa yusabbihu bihamdih. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Si badan kan itu bertasbih. Kajuh bertasbih. Ni kakapi ni angin butambu angin ni bertasbih. Ketika orang sing kekasihnya Allah kak di tobar Arabu undaunan juga ajuan kapini ngerti ben kenal kawan nika. Paham? Saja pun guru dan gula almarhum Ki Haji Abdul Haq Zaini ada bu. Arah apa setia roman orang mak punya ibu karapuin kaju iku. Mak punya musibah karena lah hosoan kaju nasi adikir ketempeng orang sebelum romah. Arabu sebutan gula mau jagin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Iki dari kak dito setaja si hadir kak dito. Saya ulang setaja si hadir kak dito. Mina bijak niat tulus ning dalam ate, ikhlas dalam ate. Keng teroni nolong na. Nolong dari tuan rumah. Iki kak dito bapak sebagai Pak Patui. Kak dito insya Allah ajunan bekali tolongi sarang ajunan ipon Allah subhanahu wa ta'ala. Pon, mari mon, martong, mardua, mare. Ya beda api deh. Pon, berdua, gula mata orang. Buk, pak, orang laki bini nih ga biasan saya katokar telok. Tak kira lopot ingatan. Polan gula sini kagia.
Napa pertama? Belanja. Bener? Bener? Arwah sekiridu. Arwah. Arwah. Taring ranying. Nomor 2 urusan anak. Nomor 3 urusan tampuruan. Bener. Lagi anu di sini yang dah. Berarti perpan ya. Jadi, bereng lagi yo. Reng lagi bini ni kan saya katokar saya ke geridu urusan telok tong belan. Ni ke ranking pertama. Nomor 2 nomor 3 tampuruan. Ikuti berikut ini. Ya rezeki urusan rezeki. Boleh mahat orang. Seni kasadha jawaban ni ning etas langi andi 2 labang. Ken roh mangken gulu kita padang kun mangki ning tafsir. Mbian ni kapitong setong ni andi 2 labang. Labang namaan ke muslim? Tong labang rezeki. 2 labang amal. Maka ajunan mangken ala ko bagus apa jang napa guru masuk ke labang amal ni. Kulaku mun sobung umur ajunan ni ka ngocak ning sitas langi. Duh lah tak ada laporan boleh. Nangis pa. Mangkana Fir'aun ben dedengkot Fir'aun nalikana mate. Bumi ben langi. Fama bakat alaihimus sama wal ard. Teti langi ben bumi dah sinangis. Orang si andi iman. Apa jang. Apa asa. Napa boleh sholat berjamaah. Asadaka. Ni kemun sobung umur je pun. Bumi ben langi ni 40 hari 40 malam nangis. Ning tafsir gini kah. Badai kama. Ning tafsir Ibnu Katsir. Nika. Jadi ada 2. Labang setong na, labang rezeki. Rezeki na muslim. Pandawan ria. Ombam mereka. Pas ibat menolawan muslim. Cerat ibat. Kosong bah. Lah tak ada. Mati bah. Mate. Manggana rezeki gak dinto beni totaan. Tapi bagian nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Engkau segi magia menurusan rezeki. Ni itunya jadi urusan rezeki kau segi magia. Tahu sarok noro. Manggana pensepen orang andi makom beni makam. Makom, andi kedudukan. Sega di kedudukan ni ketak ning teroh satu sama lain. Beda orang pada andi tu kunah. Keng laris tak pada. Paham? Ni kan di makom. Lepas dari ciken biasa bang. Dah rumah kita muslim jangan anak. Panereman apa sebeda. Maka bekal kau leban panjenengan. Bekal ibritna ketenangan di dalam kau dien. Mereka ingin seperti kita. Kenapa kita kok ingin meniru mereka? Syukuri apa yang ada dan jangan berpikir sesuatu yang tidak ada. Jangan cocok ke bodoh. Iki kan, bener ki. Ni kakapi ni, sebedekan to ni. Orang ni kemon ki di abaditunya. Ni ka ada ceritanya nyaman. Nyaman ni ke sawang sinawang. Kenapa sawang sinawang? Bedema tanah orang. Arwah nyaman. Pah tanya aki karuah saya kok nyaman. Tak nyaman. Orang odi dalam dunia ni kan leso. Tadi mentah percaya kayak. Ambian montandi laki leso tak leso? Leso. Ngen dulu. Ambian montandi laki leso tak leso? Pada leso nak. Dalam mereka na tandi laki. Leso. Andi laki. Leso. Ambian. Mana dia lagi? Ambian tandi anak. Leso tak leso? Andi anak. Arwah. Ayo. Ngereng. Ni kak punya. Gitu punya kiai gitu. Kesa penceramah. Ngereng lagi. Dia onjangan sekali. Leso. Onjangan mana? Leso. Ada rumah.
Dabun kisar kawi nempan, dabu. Engkau mon gering, tak mangkat, gering. Kau dabu nak. Mangkat kau jangan, gering. Tina mau mangkat kau jangan, pakun gering. Pola nang Korea pakun, siko kadaro ganjaran. Jadi berarti tandi lake leso. Andi lake leso. Malah jadi peleso. Berarti odi ini macam leso. Ibu derma bila ke setero tak leso mate. Bah hadis jelas. Al abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Kabulan Allah ni kor iman cekak mon mate, kulaku bila masuk ilmu kuburan istirahat. Istirahat dari apa? Dari kelesuan si benda itunya, benar pasnya kain benda itunya menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus istirahat lah. Mayo yo mau magi ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah mati dengan tenang, tak pukul-pukul. Tergilan jangan umur kopi. Berarti dah ada mana enggak? Jaga aja makin leso. Jaga aja makin leso, bener? Iya majulah. Gula acara tak sekone. Gulan di menjadi nyaman sirajul munir. Ini kakak. Jarang kan pegiat anu kasab itu udah cepat baca Quran. Ni mon man gak man mon konjongan mon terus sehat. Napa yenom? Nginom jamu, nginom napa? Takut mengecewa kau ne. Andi kancah. Wah debu seni. Ramon majadin bando. Nginom jamu, nginom meriah. Terapas roh diki odin doa. Saan. Boleh mator. Ajunan Jepon surajanya banyak nginom jamu, nginom obat. Terapas odin. Lu dah. Sehat tak sehat cong bila mate. Abah terus ala ko ibadah. Keng abah tak sehat. Seterus sehat aku tu nginom ria. Anggo nginom cong. Enjan. Lastari senika. Temu sebu ngomorongku menjadi gula ni. Capo penyakit asam lambung sarah. Endoskopi letu asam lambung. Ini lambung ni letu. Sebu ngomor. Lekan jana gini kawajat letak tu kering sekali kak. Asli. Jamun kamu turun pak sepeda motor. Tak tu kering sekali. Setong bektoh. Pah lebat ning setong kenangan. Pah bade motor truk mundur. Kini ke kini tabrak. Sebu ngomor kita ling kering. Teti hartena. Kuluban sambian ni letak ning rasa raga. Lebih le depak sini. Leras nama punten. Oke. Terkait lancang umur kapi. Nomor 2 urusan anak. Biasa nih kamu anak, biasa nah antara pak benembu, panika tak pada banget terona. Ibu mau juga kan, enjoy ibu mau juga kan, lebih kok. Enjoy ibu sekolah, enjoy ibu mau juga. Nih kata okar biasa pas, bener. Enjoy ibu sekolah, elang, punya nengko, hari bini punya nengko, enjoy, tokar biasa. Karena terus terang, anak nih kan yang dalam Al-Quran mun urusan gus bagus, yulang na boleh. Anak ni kamu ning dalam Al-Quran urusan gus bagus. Tapi berbentuk doa. Ayo. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa. Rabbi habli minas solihin. Doa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati. Doa. Berarti tidak ada pasti jagun doa. Tapi mun urusan fitnah ni kebah ngangkui adatul lil hasr, ngangkui innama amwalukum wa auladukum fitnah artana baan anan baan jadi ujian. Jadi kun lahir epenta tak epenta, anak ni bakun ujian. Kula tanya aku beginian. Ambian mon abajang dan kadang mon anan temu bahlabu nangis tepuk iko bahlabu. Ambu tak ambu? Ambu. Lebih milih anak timbang pangeran. Ayo, apa tak ujian? Ambo tak ambo? Ribarin no? Makai terawian tak sampung je. Anak apa? Pulang anak kita yang lagi kelampi. Gara-gara anak. Makanya anak kan itu ujian. Jadi, bab gak ditok, pasti ditokar. Seterakhir, tamburuan. Area sebab berat. Perhatian, pengumuman. Pengumuman ini ngaki, binian.
Lagian bini kakin, bismillahirrahmanirrahim, tertak salah. Orang yang hanya mencintai, itu pasti dikalahkan oleh orang yang selalu ada. Embian makilang ngoja, aku cinta padamu, aku sayang kamu, aku rindu kamu. Keng mun embian tidak selalu ada. Saborana, takut beda orang yang selalu ada. Embian mun aku mau di Malaysia, sambil pun telepon bini na. Beres ya, sehat ya. Dharma ban setia kepada ni Madura. Sambil nyatanya aki, takut beda dari ngatanya. Dan kadang orang laki ini kok modus. Malam rotemu WA. Sudah tahajud apa belum? Aro meriar lah. Meriar lah. Sudah waktu. Sudah tahajud apa belum? Dia kulak kurang. Sudah makan apa belum? Awas sakit loh. Ibu ni bah tokar ban lagi, san la tokar ban lagi, na bah pesa, san la pesa, bah kabin ban sudah tahajud apa belum? Agabin ongko, ternyata si ngojan sudah tahajud apa belum? Pas tahu mana tahajud, kakan jadi jong. Mangga gula ban sampean, tapi nyatanya lagi. Pada ban nikah kan, saudara na. Anak ni kau beni butuh cuan menolong. Mon bilan ribari nak anak ni kan, mon ni bini cinta kayak laki kan ngojan sini kan. Mon bilan kan bekerja, kan senikah. Lebar gi. Dok budi bajan gini. Sarangio. Are mangken ni beni sarangio nga ni kawon. Napa? Cuan. Apa cuan? Mon bedereng bini ning sini ke kambian ga? Kambian jaga kok mau pokok. Aro minta pese. Gula pasaan ngesen buka bersama nih PT Taspen. Persero anu abang areng anu guru abang areng pensiunan. Mari sini kak pangucap pimpinan. Mohon maaf Kiai, apa foto bersama boleh? Iya mari. Begini Kiai, gula ning sini kan. Dan gula apa ini Pak? Ini lambang ikon kami Pak. Ikon apa Pak? Ini ikon kami. Ini apa artinya? Ini cuan, ini uang. Masalah. Koriborin mureng bini pangucap ada ilah kare pokok. Jadi keng minta beset. Jadi biar jago mau pokok menemu yang bini bang macam, hey, harus dairo al fulus yuhyin nufus, maafil fulus mampus. Besar mau dibetet ada besar mampus, saya jangan nah. Tapi bang ngocak orang jangan begitu, ingki. Uang bukan segalanya, kayak mau terus sakit, jaring segalanya butuh uang. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh. Betul iya. Nanggari ada uang. Wah, uang-uangan. Untangan lengaan ya. Tidak. Embian jangan munafik. Paham ki? Engki. Orang yang disebut loh. Zuhud itu mana ki? Az-zuhdu fid dunya. Tanda katunya. Az-zuhdu fid dunya. Ini kan benibah tanda katunya. Kesai pahipat ada, tanda sekali bakun kari kalam tidak seperti itu kata ulama. Az-zuhdu fid dunya nikah, mun orang andi tunya, tapi lebur ikat sedekah ke orang lain, ki masuk zuhud. Karena apa? Karena tunya na tak masuk gelem atena, tunya na beracak kak bede tananga. Mangkana tunya pahidu ata itu akidah kajunan ni pon Allah. Allahumma ja'al dunyana fi aidina, wala taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikan harta itu ada di tangan kami, jangan jadikan masuk ke dalam hati kami. Karena mungkin ibadah ini tanang, ika puto orang ibaki. Begitu. Wah, ngotot tanda aku tunjuk sangat. Paingat ke cerita si Abdul Qadir Jailani bulan ni kak. Bodoh orang entar ke si Abdul Qadir. Dopa ke si Abdul Qadir, bah soki si Abdul Qadir. Ni kan banyak soki si Abdul Qadir. Pangucap. Lama lihat kok. Tak guru kering soki dia. Pas si Abdul Qadir ada bu. Ta'ali. Ya denai. Patole. Pon apa kiai? Arapa mak mole ban kecewa ya. Kok bola nandi kursi mapan ya. Engki kiai. Pada halap tintro aguru ka orang setandi mak bah guru kering soki. Ya. Ambian mun aguru kering tandi. Beda orang guru di atas gunung. Ketibian gini kak. Aguru kakak sembian nyaman nika entare. Pa bedongku kak. Dopa ke atas gunung. Nika. Roma nika beda akun diri daun. Itata. Kelampin ning setong.
Bila kak dinto beda, cai tibi. Ninguning salah depan ke atas gunung, si Abdul Qadir Bahrabu. Pasti bersedih kan? Orang saya ke guru si di atas gunung, ada sebab nyom tanang ke si Abdul Qadir. Ternyata ni kesantren si Abdul Qadir. Pai takku sareng si Abdul Qadir, nah apa nak? Rumah guru sebiasa berjaya, takku sareng si Abdul Qadir. Pai petek, pat, wah nangis gitu. Nangis. Pai petek periksanin sareng si Abdul Qadir. Apa kaki mak nangis? Abdina andi jarum ning setong. Pahe potel sarang ajunan gak amma boleh senyari ya. Apa katanya si Abdul Qadir? Guru ke jiriya ban. Jagun potel jiriya jarum setong dan nangis. Jiriya berarti orang secinta dunia makai tandi apa jadi? Oh ini. Mohon soki nggak si Abdul Qadir Jailani, soki nggak Sayyidina Abu Bakar, nalikan diperiksa din, ajunan nyompeng apa apa Sayyidina Abu Bakar, abdina nyompeng atunya, sapon apa? Setuju ketun abdina, ya toraki ke ajunan. Pas ada Abu Rasulullah, maaf kau itali nafsik wali ahlik, pon apa si etina naga angku kaputon na ajunan ban keluarga ajunan. Pas apa dah? Abu Bakar bahadabu, Sayyidina Abu Bakar bahadabu, abdina atina Allah ban Rasulullah. Cikal cokop ampun tunya bukti nama kela tadai. Burung gini. Benar muka sambian soki tapi bisa berderma kepada orang lain. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Hah? Pemalem dah kan? Allah tak apa je ngasar. Apa je amat lancang yang tak apa je ngeri. Lambo gula kita head. Mon bini unhead. Pon jangan lintah pada bu sebentar gula berjagin. Anja, ma beda kiai rakorak deh. Aman. Tini kibang kibing kengare. Dan muka raja manfaatah, dan muka raja barokana. Korang benlanggong nyon sabora. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.